ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Donnie, yalag ba't nga siya ka Monolith Festival? Monolith? Kaino ko ta, ka Monolith Festival, kadi katama sa, bapinya-pinsa, ya kiriti ki dustur jangi ki kasi. Ka Monolith Festival arajar arpusaw, haka nyaw rabat kendai terguluber, haka kasi Heritage Village Mauplak. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Katanat social welfare jong Sorkar jela kalapan yak jing trelang nagi paitba bat khamtam nagi dorbar Shnong gibadon hakaleng ka jela bakin ai Jaka kenang baga Sorkar jela kendup laban Shna yaki rehabilitation center nagabentaban ai jing sumar yaki Samla gibala syak te merau hau Drok. Ubak Paul lengdo ubalong menteri bakmi yak katanat social welfare haga jingya keren bat gilat patai kubor ulaong bayamenta kidon riu tuli ki rehabilitation center ki bala pejhi da ke Sorkar bat kidon ru ki private foundation bala penyai da ki kenhon shimet ki bala kersyan jingya rapisa da ke tenat social welfare ulaya tu ru baka tenat social welfare da ke jingya trelang bat ke Maulai town Dorbar kan satay ya ka rehabilitation center ha Shnong Maulai ban ai jing sumar ya ki Samla ki balakut jingmut ban bathatno yau kenjri baki la syak te merau ha Drok ki rehab skumbang ila ai tip kaba don ki mengani ka DP assembly nila la menta ban persian drill tadi ki rehab ki balak set up ka Sorkar pak kunjuk ru ki foundation ba di balong try di video Shna di bayok pada ya jadi kesan bisa na ka pamin begini ya menta ka inisiatif ka ba kadu kepada sedang balong latest kadai ka center na ka Shnong Maulai ha ka jadi try lang ba ka Maulai tahun berapa da ai di kendo na ka bagi sedang ya ka center tingi ban bagi tentu ya ki wig kita Shnong di man cikmat ini rap ini dah lepas kita dia ya ki Jaka kita tambah ingin lawan berbuat di sektor kadang kini ke ba ni on stigmatization bagi ken ba rambit dan ni ke long leranya ke Shnong ban on kadang rehab center ke Shnong kita ada juga mau jintut bagi duk ke Andre dengan appeal ke Dorbar Shnong untuk suhu bahkan ini dia kan jika apa day tan kawai dan ini stand di Shnong itu Andre warok hasar bah nak pendang mentari itu jika jong dan kontrak production but nak kata ni .com Rehab di Shnong ini wan cikmat banyak persian lang berbanding dengan ke community initiative langin la ban reach out cikini Samla kepala ngat apa ni Drok addiction kita bisa baik itu berbuat lah genre ke bakong sandu ini kalau ba ni baik dia kini dia ski balong vulnerable di balong prone kumba ngana de fighting idol di area tiba di hotspot kini hotspot kita jalan borok di district like now nakat di district